Kajing lat banwat jingtip na Giant Hills Autonomous District Council JHDC kabede bekerja kerap kabai kaja halapangap West Giant Hills lala bansoto baka council kadang hap wat jingtip mano balong try kita gicaka kuman chupintip bana kajing kaja kabami na kajing pen ibor gicai bendrio karbi hapo uniu benai kinong song snong kalapangap kiladu sengi ban od yo kuba kumba artayo duna badaitat ndaladon kajing pen bej bagi sayo ekalat ban od yo kuba Hakalai potrik urisau arjar arpsan habayo banikren berusi ke JHDC uba tambor siwat loong baya kajaka kabaya kajalan di kalingka keba kabarep de kibrio kibede traishnong nakani kajela haban bishar benia shwala ka hab Meghalaya ni Assam mi yakpata pi kidon ki jaka ki basyong ki bodar kidon ki langkha jong ki bahap sepo karbi takapata ki lechim no po Assam ki Hari kidon ki benta ki ba don po Meghalaya ro. Hari yak itu ki jaka ki ba ki ang mi ki jaka ki ba perumal kan ka karbi meka ka ngamla ban ong ki pata ke don hai. Marngin habban ban pej binia. Mar kitu ki try langkha ro ajeng sia ki dei banwan sia ka sil lada ka dei ka pata ke bala isu nangi na kausil dengan tip ke andai hadu minta kimpaduan kimpan dia tu yang ni jala si bakatu ke kitu ki jakala ni kitu kelsa kidene em ban ong ya kata ban kusya kahap asya Meghalaya kan hate sami kata ngampan lut ban oh hiro demal ngampan lab ya ka jisya to bidi kata kilapan apa ni kikot jakala ni kita kimap ina po daloi jong ka laka em ya kata tengipan nadu kani ke por bang kapan ke state government ya ki dokumen ban produce kamtam ki tu kisnong ki bahab bagi border dispute mo dan nak itu ngilapa takat ke bakidon kila samit ke ya kini kalau bang belum kamde ka dispute dia andai em ya ketu ka tangi itu ngilampan ya gitu atau pimpan yang pada bagi semua tadi kalau depan em ya kitu le dangipan makanaro kikot kisla jong kitu kumbalong himenta barok lahap sipo ka asam no kidon po Assam de kikot kisla jong kitu lebang nang wala alai po sa po jong labang pangap kan em kalapangap kadang don apa di council jong ite kalapangap ta ai senat mangite ya kisnang lapangap rumah sino Temu kini kibarep berkait kini kipatag em yaki barep pat kidon kinang lapangap kibadan langkasya Assam kibubun mar kini ki bordar balik kisngat nak nasyong ki bordar mar kibubun kilang khajo ki hapi cepo Assam ni jika bandang ya kata tang barak tu kilang khajo barep lapangap kin hapi cepo Meghalaya ya kata nimla Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya